Voin hi September ni hi sang ni somni pakhan ni nga ni ania Mizo official channel thir tu lengai thatu zong te chibai ve kule tuna hian Afghanistan boina kal zel thu thar te kan lo puang le don ani anti Taliban laka Taliban te anthinual anin biak na atol ngal Afghanistan boina marlam tang rual in a rin chu Taliban du lo ho Afghan resistance group sale le ho te mai ba ka mi sang in hlom khom te chu Pansir Valley lama tran munan siam het sawa training po an nei chho mek zel ni nan soi ethnic Tajik militia le former Afghan security force ni bok te chu Taliban fighter tenen Shatul le Golbahar khoa chim lam phai rom lama aning kap na sale ani Taliban ta hian National Resistance Front NRF te hi nunna chana nomlo na turin anral thuam tenen in peturin an tia NRF te hian Taliban ho thu soi hi an ngai poimo saklo hlea resistance fighter te hi tlang cheng chetak oi pangko berbur inkara tran munan kho meka Taliban te hi hnuai lam zoka tangin NRF te hian mi engamaw zatan kap hlumani resistance fighter pakhat chuan Shatul village sa Taliban mi pariat ka kap hlumani ati chu mai ba ka Taliban te hi Salangpa strategic point thleng ka umani ati bok malam tang rual in thuan chuadanin kan mel mate rum manna le thil soi reng rin lo turania Pansir Valley si ruka tangin Taliban te hian min baya ma se NRF te hian hlotling takin kan lo dang theiani ati Taliban official Amir Khan Mutaki chuan anti Taliban te hi in peturin aw rol to pin aw ma se soitong khan NRF te hian an lo ngai poimo saklo hlea in pe ka nein Taliban te hi mi somthum panga thi in mi somruk panga anin hliam ti an soyani Taliban te an lom rei lo hle Taliban te chuan US in an ral thu man kal santak su lomin an paret puina sa hle ani chu mai pa ka Taliban te hian Afghan withdrawal chungchanga hnen an changchu C-17 aircraft nen an lom nge a ma se boina tam takin atlak buak ngala economy bank chungchanga mi tam takin boina an tok ngala India po hengzinga hian telin Prime Minister Narendra Modi le Home Minister Amit Shah ten Afghan chungchangan ngai tu dun ngal ani Taliban ten Afghan kan siam thar don ani tin lo soi to ma sela resistance group tenen anin biak na atol to bok nen indona antran don chau ni te poina langa resistance group te hian ral thuam nen in pek ai chuan thi thlenga in do po kan du jok tin Pansir Valley hi Islamic Emirates of Afghanistan hoya omlowang tin Taliban te hi rum takin an chang le tani Nancy Pelosi achemak sakle House chunga US sipai thita som pathum te ming shir chu aphallo tu hnaya US House Speaker Nancy Pelosi chon chantin newanga hlea journalist te chon Afghan boina chungchang an zona chandu lo wangin an zuina sa hle ani Kabul airport a thi chil bompu ka wanga van doina tokta US sipai som pathum te ming chu House Republicans ten House sesona an ming shir chu an phuta ma se House Speaker Nancy Pelosi chuan lo dangin cheer chu aphal lo ani Representative Brian Mast Florida chuan kan tong trai rinom na thu kan tiam zo khan kan sipai thita te zana hun rei lo te kan manga hemi zo hian US sipai thita som pathum te ming hi cheer chu kan dilani ma se House Speaker Nancy Pelosi chuan phal lovin House akhar maka ache makhle ani ati Representative Carlos A. Jimenez Florida point Nancy Pelosi hian Afghanistan boina pumpel tumin US sipai som pathum te ming cheer chu aphal lova Nancy Pelosi House Democrats te hian Afghan boina laka filim tum engang ma sela an hlotling chuang lawang service member som pathum te khan san phu ngoi sia ati ani tun hnaya Joe Biden che dana wangin Republican te chu anlom lo hlea chu wang chuan Republican ho tulian mi somli lai te chuan Joe Biden abang turin an norme kani abang lo ni chuan impeachment kalpuyan tumani Joe Biden amol phona sale Joe Biden le Ashraf Ghani te in biakna alik out July ni somni pathum khan President Biden le Afghanistan President Ghani te chu minute som pali lai phone in an bia kha anin biakna chungchang kha mipuinan hria dan chuan air support le politics lam thilan soi dun ti khania ma se thudik takaro chu vantlang ma an puan danang nilovin Biden a hian Afghanistan thil thleng tur chungchang hi alo khelok towa ma se hi Ghani laka zep thena khovel ma Taliban te chu US chuan an hne zel tur thulo chua turin Ghani a hril jok ti news chuan a soyani
July ni somni pathum Biden le Ghani te in biak na hi Reuters khovela news agency rin tlak berpol te chuan an nei thu an soya Reuters in phone calls transcript an nei na hian Biden chuan Ghani hena khover hriata Taliban te baizel turina in soya chu mai ba ka US in an sipai chakna mangin Afghan an puidon ani atibok ma se nu rei lo te a rin phak bakin Taliban te anon chakta em mai ani Republican Lisa McClain Michigan phei chu athin rim hlea President Biden an khovel ma Taliban te an chakdon lo tin thu puan tir te te a ma se enge thlengta kan sipai som puthum le midang tam takin nun an chan phasin ati ani Ghani ne na in biak la hian President Biden chuan Taliban firfia khi mi sing khat sanga chuang ten Afghanistan an run tia threng nin an soi White House chu July ni somni pathum phone call legal chungchang an boi pha hle ani Chief of Staff Ron Klain MSNBC hena Taliban ten Afghan an lak vat tur thu hi an hriat lok sa thu a hril bok ani Republican ho an thin rim hlea former White House Press Secretary Kayleigh McEnany chuan Biden hian Taliban le Afghanistan te indona kaltlun theina turina beini tina soi nge Representative Jim Banks Indiana chuan Joe Biden an hetiang hian American te minbum theina in ringani mo athu soi kha akole le theim ni tina zot le tani America ta na thutlung na fingle dik berani Joe Biden US President Joe Biden chuan Afghanistan atanga US sipaite lak chu felani ta chu America ram ta na thutlung na fingle dik berani ti soi kumsom ni zet Afghanistan mission an kalpui nuwa USian inrem na an lo siam tongin thotan ni zan level khan an sipaiten la chuak kim ta ani President Biden chuan President in than nei don khan America mi puite hena he in do nei ti top kalo tiam to ni tin alo in tiam to na te chu ti puitlin ani ta ti soya Afghanistan in do na kalpui ani nu le thutluk na siam theitur President palina ni ti soin kumsom ni zet in do na kan ma chon nuwa America fa pa le fanu te chu ama da yalo ti top to tur in do na ma chon le tur hian katir chunjom du to lo ni ati Afghanistan mission an kalpuina US dollar trillion ni chuang an seng ti President Biden chuan soiboka Brown University a researcher te chuan kumsom ni chungin Afghanistan a hian ni khata US dollar maktadoi zathum chuang zel US hian a seng ni nan chutani Biden chuan US sipai chu ma hian Afghanistan America mi za zela somko te chu hroi chu manan ni ti soya heti la hian Afghanistan chu sandu America mi za tanga zani velan oma heng mi te hroi chu lenga en tum ti soya hroi ho na tur hi hun bituk deadline pon siam lo ti soibok US President chuan anram sipai som pathum man thina Kabul airport a bom ti puak tu Islamic State Khorasan province ISIS ke ta vo ngalin anla du tong mai don lo ti soya America beile tin na tum ta chukan zui zel don chewa until ti man po in penga yanga ti ani US le UK in thian thatna a chetran US President Joe Biden an Afghanistan atanga ain nu do nuwa Taliban te chuan Afghanistan om khalin Afghans an room mekani Afghanistan boina kalzel chung changa hian in thian thatak United Kingdom le US te chu anin muthiam lo chotran nin an soya special relationship tian soithin po achemek zel ni an soyani Washington chuan ISIS ke in thi chil boman ti pu wanga mitam takin an nunan chana hemi chungchang thua hian US chuan UK puni US intelligence te chuan ISIS ke ten che dan tum ti an ria chu wangin abi gate kharan duwa ma se UK lamin Bayron hostela UK khole tuyam te chu airport a thialuan du tlata wangin gate hian khar talonin Washington Post chuan ta lang BBC's News Night Show te chuan an email a British Embassy in Afghan tong let tu nena mi puite chu abi gate mang turin an hrilani atia Afghan tong let tu chuan British Embassy min Sri Lankan omila chuan tu na hian ka lawang ka kha anuam thei tho lo tin lo soyani Dominic Raab chuan US partner tenen na kan thok thai mema ISIS ke talaka po kan thok ho thani abi gate kha kan mang ngei lom akal dan tu ro man na po kan ti chuaka ma se UK mi te chau ngai tu bi ka inpu na chu adik lo ni ati anu kharnan US in Afghanistan rama baitran hun le adin munte Afghanistan rama India din muntlang puite lo puang zor te ang October ni sari sang ni pakhat khan US ka iswe tang rol pol te chuan Al Qaeda le Taliban helpol te ngong len na le antual China Afghanistan ram hun sang te chu
in do thlona te mangin bei pui thlakin an nuai tana hemi nu dar kar khatemo vel leka President George W. Bush chuan anram mi puite hena thilom zia soi fein September ni som pakhat sang ni pakhata America ram beina wangin kanlung ngai na in ram mi puite min la thamin min la tuam meka hetiang kan tormek la hian khovel ti thabar tu te tukzal hi kan tumta ani he military operation hi aminga tan enduring freedom ani ati Afghanistan tan poisa sengna sa US magazine lar tak Forbes in atalan danin September ni som pakhat sang ni pakhat nu khan United States hian Afghanistan ram chung a indo na le hemi bi ka thil tul danga tan US poisa dollar trillion hi amang ral towa chu kumsom ni chung ni tin dollar maktaduai zathum mang zelangan nia hemi ba ka hian Afghan tan maktaduai tamfe US hian seng bok ani US in Afghanistan ram chunga asum senral zathi America mi ho saton to Jeff Bezos Elon Musk Bill Gates te sum le house zuwa somthum te sum bel khom po inat luk phak lawani asoi zel dan chuan dollar billion zariat zet chu indona thila man tur bi kania billion somriat panga chu Afghan army le police te training na sen sawani thung America mi pui chia choi tu te sumatang hian Afghan army le police te hlo tur kumtin US dollar maktadoi zasari somnga antum sakbok ani India din mun US thop sarkar in Afghanistan rama rawrel chung khan India chu Afghanistan ram thian nai taknin insum don ton le thil tam taka an thok dun thalea Afghan parliament building te kongpui le masona tam tak India hianati saka August ni som panga tanga Taliban fighter ten Kabul an la ka tang khan India ram chu angai theilo berte jinga mi ani ngala hei wang hian India chuan Afghanistan ram chunga embassy te kharin thoktu le India mi te porang takina thier ho ngalani engtin zel nge ni angle Afghanistan ram zel dan tur hi soilo katan chun ala ma de uleka US din mun chia dan tu lo dap ngar ngara Taliban ho thil chitin reng lo chom lian tu Pakistan phena hian China omangem ti te US sipaite Afghanistan atanga anin nu don hian khovel sarkar lam tang hoi her engti takin nge honga nei don ti chu tun din muna hian ala fia phak lawani US politics ngai po engtin nge ngor hin chho zelang ti te President Joe Biden hi anpari chung le pon lama engtiang in nge be to chawang ti zongjong hi thil ngai nom ala tling zel do ni na lang ole khati zongkha Afghanistan chungchanga thuthar kanam puan thei de chu ania Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong te in zawa ya chunga kan lo me